ngabuyele marubeni erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele mina maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngale ngabuyele rubini katolumkuba. Abantazana nababuya ngemlanjeni kunendlela bakhamba ngayo, bakhamba basiqubuthu, bakhamba bahlangene, abakhambi nga-1 by 1, abakhambi ngeline, bakhamba bahlangene. Begodu umuntu othombileko uzokukhumbula ukuthi every time nina nanibuya ngemlanjeni nanihlangana nekomo, ikomo iyahlanya. Ikomo ngenzeke ifuna ukunigijimisa, ikomo ngenzeke ijike yona igijime nofana yenze umdumo othizo ongakajwayeleki ithiyalila. Ikomo nje iba mentally disturbed nayihlangana nabantazana bequde babuya ngemlanjeni. Kodwa ikomo nawuhlangana nayo on a random day uzimbethele lokho uzimbethele khona iskate sakho ne crop top, ikomo ayenzi next. Nawuchayela ikoloyi uhlangane nekomo, ikomo ayenzi next. Nawuphuma ekhaya uyothenga isinkwa esitolo uhlangana nekomo, ikomo ayenzi next. Kodwa nayihlangana nabantazana bequde ikomo iyahlanya. Why? Simply because of abantazana bequde nababuya ngemlanjeni ba-imitate umhlambi wenkomo. Ngelinye ilanga nasizokubona abantwana, siyokubukela abantwana abakhethwa nabadrillawo, sibabona beza nga-1 by 1 nofana sibabona bangakhambi bakhamba mhlambe bakhamba nga-1 by 1 or ngegroup ringana. Into leyo kose ukuthi siyazi ukuthi imphambo. Why? Simply because abantwana nofana abakhethwa nabeza uyababona ukuthi bakhamba njani. Abakhambi straight, bakhamba njengeminyonyo. This is why nabo mama babo nababakhuzelako bayabatshela ukuthi nina bendlebe ezikhanya ilanga indlela zeni ngathi iminyonyo. Nasikhuluma ngomnyonyo, sikhuluma ngani? Sikhuluma ngabo tshontsho nabanenge, yabona laba abahlangana babe emnyama, nabakhamba abakhambi straight, bakhamba so njengeminyonyo. Because why? So abakhethwa ba-imitate into leyo. Thina njengabantu wethu uzimu akahlala emkayi, akahlali ngaphakathi yoncwadi. Thina njengabantu wethu uzimu uhlala kuphi emvelweni. Nasibona inlwane sibona imvelo, nasibona intshalo sibona imvelo, ilanga, inkwekwezi, amanzi nemihula sibona imvelo yethu. Kungakho thina nasenza isintu sasithi senza into esosenza ukuthi sihlale simadane nani nemvelo esingiyo thina. Thina nasiqala ezinye izinto eziyimvelo siboleka ubuhlakani lobo. Siqala botshontshona saboleka ubuhlakani sathi abakhethwa bazokukhamba ngalendlela. Saqala umhlambi wenkomo saboleka ubuhlakani sathi abantwana bequde bazokukhamba ngalendlela. Yonke into esiyenza ngesintu ilingisela into eyimvelo simply because we are borrowing wisdom from those things that are natural, because into yesintu yinto yemvelo, yinto ekufanele ukuthi imada nemvelo. Isintu follows the laws of nature. Nangabe into ethize iyenziwa esichabeni samandebele begodu ayifollow imithetho yesintu njalo imithetho yemvelo, into leyo akusiyisintu, simply because asisaboni ubuzimo obukhona. Abantu baqabanga ukuthi isintu yi-lifestyle, ukuthi isintu kumele ukuthi sichange lokho isikhathi nasikhambako. Abantu once bathola i-development ethize, ituthuko ethize, baba negezi, then ukuthi inhluthu singaziguda ebusuku esaluni, amazipho singawaqindi ebusuku, because of bacabanga ukuthi abantu the reason why bebangaguda ebusuku bebangaqunda amazipho ebusuku it's because bebanganagezi. But that is not the truth. The reason why besingakwenzi lokho is because besihlonipha inyezi. Awusigudi inhluthu, awuqinda amazipho ebusuku ngoba nasihlonipha inyezi, hayi because asinagezi. Abantu bacabanga ukuthi isintu kumele sichange because abantu sebanamafoni, sebanenthoranyana, sebanemalinyana, bona sebahlala ema-10, bona bahlala ngaphansi kwama-scotch roof, and this is why culture must change. No, culture shouldn't change because culture akusiyi lifestyle yomuntu. Izinto azikanziwa because of umuntu bekahloka, umuntu bekasigayela, umuntu beyangakhona, umuntu beyangafinyeleli, beyangakhona ukuyeverina njalo ngoba because of beyakhamba ngenyawo nje sekunekoloyi asikhambeni ngekoloyi, abantwana bakhwele ngaphansi kwekoloyi siba-driveni. No, that is not true. Because isintu silihlelo esilakhileko ngombana besi interpreta imvelo, because besihlaziya imvelo. Sabona thina sibabantu ukuthi thina siyimvelo nalokho kuyimvelo. Yeke ukuze sihlobane nalokho thina esimba siblings kiwo,
kufanele ukuthi sinande sik-imitator ngombana umuntu akanayo i-discipline ngokomvelo. Umuntu uyakhanuka, umuntu uyarhalela, umuntu uyachapha, umuntu uyakhutshwa ukuze ukuthi umuntu angaphumi, angalahleki, angabi nama-depression, angabi nakho konke lokho okungamenza ukuthi agcina afuna ukuzibulala, agcina angafuna ukuphila nabanye abantu. Kufanele ukuthi akhambe anande enzani alandela ihlelo lokuphila. Ihlelo lokuphila linye kulingisela enye imvelo. Lotshani, ibizo lami ngingilungile Mabhena, unamasoka, umntazana wenaleni owakhuliswa Manzunza. Enye nenye into eyenziwako ngesindebele nofana ngesintu, trust me, ine purpose. Nanoma ungabona ngathi ayina sense, ubone ngathi iyabhora. Ukubhora kwakho lokho yi-purpose ethize. Yonke into yesintu iseva i-purpose yemvelo. Nangabe into ayilandeli imithetho yemvelo, akusiyo yesintu. It means lihahla, sitayela, means imkhuba wenyangeni, nofana mkhuba ka my friend, nofana mkhuba wesigodi esithize. Njengoba nasobona amandebele ukuthi ahlukene ngokuthi isigodi somkobola, isigodi sakomahlungulu. Mkhuba akusiso isintu. Kunesintu, kunomkhuba wesigodi. Ngibawa ukuthi nikhambe nihlukanisa kuzokusiza lokho. Now, umntwana lo omsana ingasiwo umsana because na uthi umntwana womsana uthi ukuthi ubelethwa msana. Kodwa na uthi umntwana omsana uthi ukuthi umntwana lo msana. Umsana lo nangabe uzokunikelwa isibhuku ngombana uba msegwabo ngena esigabeni sokuba busegwabo. Ubusegwabo sigaba and umsegwabo akusimsana ongakaweli. Msana oyokwela okuthi ukuthi ubusegwabo buna 3 years. Umuntu uba msegwabo for 3 years. It's just that ubusegwabo babulawa, but sizokhuluma ngayo le komunye umgadangiso ukuthi amakhuwa abulala kanjani ubusegwabo. Kungakhona namhlanje sikwandebele kushe kuhla sinaba abasegwabo. Sesiyasho ukuthi basegwabo because of bayogwaba kodwa na ke zinengi izinto ezisuke zachiyeke endleleni lokho nasizokwenzani ngo1993 nasizoqhumukela ku democracy. Now you're gonna understand when I say democracy is evil, what do I mean? Okay, fine, siyahlula lapha. So umntwana ngabe uphatha isibhuku for a certain period of time and then bese abuye aphathe inronga. It's not because of into leva notshele makhuwa ukuthi hey na umfazi bayakudiscriminate, bayakabuse nangaba uphathi lokho awudli lokho. No, it's because of spirituality. Si imitator imvelo. Silingisela imvelo. Yonke into esiyenzako ngeyemvelo. This is why i-discipline iba maintained nangabe silandela imvelo. That's why isintu sine order. Because of now suke usipractice uba umuntu ne order, ne awuhlanga hlangana. So now nangabe abafazi bamaNdebele aboma abendileko bazokuphatha indonga, bazokuphatha imbhuku, bazokuphatha indende. And like indende ayikhulumeki because if I try to explain the spiritual importance of indende, it will be like I'm overreaching now. I'm doing the very same things these women are doing. But asikolab. Let's stick to the lighter ones. The ones that are going to offend you, but uzokubuya nganeno, you know. Uzokuoffenda nje uzobuya ukusela amanzi and then bese uzokuba right. Uzokhula nami. So now, nanga abafazi abasebavumela ukuthi baphathe indonga nembhuku during ingoma yokwela. Do you know what we mean? We probably mean 3 things. Number 1, Tina sicho ukuthi there's a displacement of power or gender roles. Because umfazi ngesindebele akayiphathi indonga, akasiphathi isibhuku. Unless uthwasile ungumkhulu, then idlozi lakho lelo vele naligidako mdeliphathi indonga, mdeliphathi isibhuku nenende because lingumkhulu angitsho. Yeah, we understand that. But umfazi without ukuhlanganiswa nokuthi uthwasile, amfazi nje akaphathi indonga, akaphathi isibhuku umfazi. So nangabe umfazi uphatha indonga nesibhuku, then it means kunesiko pilo elingenelwayo. Isiko pilo langenelwa mumuntu ewekosena ngathana kangeneli liba faila. Njengalokho na uthola isikhisi sinamanzi bese ufika ukuthondrisele mhlawumbe uphosele ilitshe bese idust leya ihlabathi le ikhuphukele phezulu amanzi adungeke. The same thing happens nangabe kunendo yabantu abathize ekose ukuthi bayenze babodwa bese kube nomuntu omunye oyingenelayo then into leyo iba faila. Ibanjani iba fail ayisasebenzi asasave purpose because bangenelwe abantu aba babhunubhunu bathe bayahlubula kwaba nomuntu ongenawo. So isiko pilo lokukhonga
limochakela isikopilo lokukhonga lingenwe bafazi then this means ukuthi lenzeni lonakele selifela. And if isikopilo lokukhonga lifela, what does this mean? It means ukuthi lobolo seyifela. Because nangabe thina sakhamba sokulobola kanti banesithumela wabani banesithumela abakhongi. Umsana ngesindebela kabi mkhongi. Asifuna ukwazi ukuthi imngane nakho wase university nangabe umuntu akakaweli akabi mkhongi. Abakhongi ngilaba abakhongako. Ukukhonga umkhongi yabo uyakhongiswa. You see now amagama la igama negama esindwini linani linomsuka ngisho line history. Igama nalingana history nenakusilo lesindebele mhlambe silili igama mbolekwa. You understand? So ukukhonga ukuba mkhongi it means ukuthi wakhonga. Kunesiko philothize no wabanalo. Then it means ukuthi angeke saba nelobolo ehlambululileko nangabe isiko philo lokukhonga lingenelwe bafazi. Balingenele njani ngokuphatha indonga nendende ngesikhathi sengoma khulukhulu. Kuza njani ukuthi bangakhalinywa? Kuza njani ukuthi inkosi zamaNdebele ama royal houses, you know, abantu esibathembe ukuthi bazikhala imindwezi bathule nababona abafazi baphethe indonga, baphethe imbuku during ingoma. Kusho ukuthi badlala ngesikopilo lani lokukhonga. And then nangabe isikopilo lokukhonga liyonakala, lifela lingenele bafazi. Okuthi ukuthi asana lobolo. Ilobolo yethu seyifela. The meaning that from ingoma nayigodukako wonke umuntu ozokulobola nje azigade. Asgad abe nehlambulula yenza ko before athumela inkomo zelobolo because angonakalelwa isikopilo lokukhonga lingenelwe. Then it means ukuthi imindeni ezokwakhiwa nje abantu abazokuthathana ngenzeka ukuthi ba affectwe zizinto ezenziwe abantu emphakathini ezange zakhalinywa bukhosi. Okuthi ukuthi nangabe isikopilo lengoma lingenelwe, then it means ubdoda buhlubulekile because isikopilo was supposed to make sure ukuthi abantwana abo they are one with nature when they speak, when they sing, when they dance imvelo iyabavumela. That's one of the most important significances of ukukhonga. Now lingenelwe isiko lelo. Why are we quiet about it? Why are we not speaking up about it? Ngombana yonke into yifashion, yonke into nifuna ukuyinandisa. It's because you think ukuthi isintu yinto yobumnandi, yi-lifestyle, kumele ukuthi ijike, nangabe izinto ezi asalandeli imithetho yesintu, then akusesi isintu, so kuyi-nonsense. They must be removed from engomeni leyo. And if you remove them, you have to replace them with something else. And if you don't remove them, you need to make sure to go back bese uyayilungisa into leyo ukuthi into le ingasoloku iqhaphazeleka. Kubo sanjani ukuthi abafazi bamaNdebele baphathe indonga, baphathe abobhuthulu, baphathe imbuku, baphathe indende. Batho basho net nababuza ukuthi why uphatha indwezi, thiwe batho no ngisiphathela abantu abethu. Abantwana abanamkhono. Mtese ukubuza ngenkosi ukuthi abantwana bawele abanayo imkhono yokuziphathela imbuku zabo. Yokuthi baziphathela indonga zabo abanayo imkhono. Umuntu nomuntu uyaziwelela. Abantu bane bavuma ingoma la omunye nomunye uzwelela. Nje abantwana bawelela bomama. Abomanina bayabawelela. It means that. So this is the problem with our community. Ukuthi la esindebeleni I'm going to explain why we got here. Because you see everything that we're experiencing was engineered in a boardroom, right? So thinking is nazo zibuye emakhuweni, and I will explain it in another video why I say that. Nangabe ufuna ukubulala isizwe thoma ngabafazi bakhona. So nangabe yonke into thina sizoyithatha sifuna ukuyisebenza because ifashion, because ufuna ba unique. And then ipurpose yokwela kanti iyini. And then ipurpose ukuthi sibe nengoma iyini. Nangaba ngeke sikhona ukulandela imithetho yemvelo. Wena njengomfazi you have a womb. Wena uyamngela. Wena wenzani uyamngela and you are the multiplier of things. So nangabe uzokuthatha into ye masculinity ebelonga from ebudodeni. Into le ngeyobdoda le uzoyithatha uyibambe uyifaye ngaphakathi kwayakhe imbeleko. Uyi-multiply, ibe feminine. What does this mean ngabantwana abazokubuya? Abantwana abana ababuya la bazoyivusa imizabo abo bamkhulu. Are they going to be able to be man enough? Bazokuba nawo amathambo.
Are they going to be able to say, ngawela ngilhoga, and as a man, as a Ndebele man, my responsibility ekosini is this. My responsibility emphakathini is this. My responsibility in my family is this. Bazokhona ukubamba lokhanti imbuzi bayihlabe. Whereas we azange baphethelwa kuhle ngendlela efanelekileyo. Ngizoyijamisa la. Happy offending. Ngiyathokoza.